U najnovšim televizijnim magazinu vidíte, jak prešlo znімання predstavi za Ceci Holubica, перший predstavi u drugim ciklusu projekta Van Rokaš. Budete mať nahodu vidieť, jak bolo na premiéri multimediálneho performansu Zabava po tekstu Slavomíra Mrožeka a u adaptaciji režiji Zvonimira Pavlovića. Uvidite, jak se odbiva pilot projekt pokladanja državne mature u Verbaskej gimnaziji Žarko Zrenjanin. U Verbaše organizovana manifestacija Muzeji za Zešec z nahodi Međunarodnog dnja muzejoh i Evropske noci muzejoh, a Horodski muzej kulturnog centru Verbas pririhtal da skeljovi stavi prezentaciji, kotri ošvica da jedni segmenti lokalne istoriji, arheologiji, etnologiji i umetnosti. Uvidjeti jaki novi plani roboti osnovne i srednje školi z Dom školjarov Petro Kuzmjak, čija okončovateljka dužnosti direktorka Natalija Budinski. Budete maz na hodu opatrić i novu epizodu serijala Čuvar kuća, čuvar obisca. To ti i drugi prilohi uvidite u novim vidanju televizijnog magazina na njedzelju na 20 hodin.